Channel to my welcome. Hello guys, channel to my welcome. Hello guys, welcome to my channel. हम लोग एयरपोर्ट में जा रहे हैं. ऐसे चलता है. जा रहे हो क्या करने के लिए? फ्लाइट करने के लिए कहाँ? अंडमान पे अंडमान वेकेशन. वेकेशन. Vacation. Đi tiếng đây đằng stay cho trang local cho chúng ba maybe window Then real center. which one? Windows. Trip finding maybe. I don't know kung ito kayo mga trip ka niya ay kayo ma-idea ka niya Ay, dating ganding lang. Papa du film chẳng cái lẩu tóc tuổi này là gì? Papa chỉ over mà. Ui, ini kan ay tinanong isa sa roon yung kan nga mo di san ay mun siyang hati kan andaman ang beach ate andaman ang airport ate ay ka-idea ito ng mountain pati ako mo camera zone lâu tặng qua cho tôi cái này cái camera
33 अपनी यात्रा को आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर This. और छोटे बैग्स को Excuse सामने me? वाली सीट के पीछे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आय को खाली रखें। Kung ay Marvin ah. We would love to take off with you at the earliest. Yeah. To help us get going, please keep your large bags and overhead bag above and small bags under the seat in front. Please take your seats and keep the aisle free for a safe departure. Thank you. nó mới trả ra rồi đây nói rồi thấy rồi acid Naman sila. नंबर 3 पर उपलब्ध होगा धन्यवाद। 3 number. Aynen lang huli, wala ka kaya. Oh my god.
अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। You may not 예. video naglaya camera flip tinggal ke dua kok अच्छा तो पटन का in the moment it's in về na जाकर लेमन स्ट्री होटल अनि का सा तो अतलोम लो तो पंग मुंडा पहाड़ का रेट क्या है 1500 up down chừng chưa thiang lim sĩ trò cần dù mà nghe the gardens one and different wow Sai cô một lần. ai nó là hay Wow, Vân Dung cho thế mẹ ơi. wow Wow. Inbox đi với. thôi nè có ban phê rồi nè 1000他说ship me来说吧，不什么。 ô ship Ima tiri buat kayak itu kat cik, masa apa?